Pa nagrada u svakom slučaju izuzetno puno znači. Međutim, ja smatram da je ova nagrada u isto vreme nagrada svim mojim saradnicima sa kojima sam dugo godina sarađivao i postigao odgovarajuće rezultate. A pre svega visokoj tehničkoj školi u kojoj sam proveo najveći deo svog radnog angažovanja. Mislim da je to priznanje za sve ljude koji su se sa mnom i družili, i radili, i pomogli da ostvarimo značajne rezultate. Grada prima asistente direktora Liljana Vojinović. Značajna je kao priznanje za dosadašnji rad, ali ono što moram da napomenem jeste da ovu nagradu su zaslužili svi naši zaposleni zajedno, koji svakodnevno svojim predanim radom doprinose da se kompanija Drexel Meyer u Zrenjaninu razvija. Kompanija u gradu posluje već 10 godina, počeli smo sa nekoliko stotina zaposlenih, a danas imamo više od 5000 zaposlenih i velike planove za budućnost. Mnogo mi je znači što sam dobio ovu priznanju, posebno mi je drago što nisam iz Zrenjanina, ali igram se već 13 godina za plivački klub. Želim da se zahvalim gradu Zrenjaninu na ovom priznanju u stolnoteniskom klubu K2 osoba s invaliditetom. Ovaj klub već više od 10 godina pokušava da afirmiše stolnoteniski sport osoba s invaliditetom u Zrenjaninu i od početaka koji su bili onako veoma teški do evo sada zaista značajnih uspjeha u ovoj godini, dug je put. Meni puno znači i ovaj nagrada. Ovaj nedelje sam već primio već 4. nagrada i tako da jako sam ponosan da sam uspio ovaj rezultat i nadam se da sljedeća godina ovako nastavim i donesem što bolje rezultate. Smatram da je ovo nagrada koju su zaslužili svi čitaoci liste Zrenjanina, njih je preko 10.000 svake nedelje, kao i svi zaposleni i saradnici koji su stvarali brend Zrenjanina 65 godina. Međutim, ovo je podsticaj za sve predstavnike medija da se valja baviti istraživačkim novinarstvom, kritički izveštavati i otvoreno isticati sve one probleme i hvaliti sve one nedostatke. Danas se mnogo govori o cenzuri, o zabrani medija, o problemima u izveštavanju. Ova nagrada dolazi od državnog organa, ali Zrenjanin je tokom proteklih decenija veoma kritički izveštavao o brojnim temama. To upravo anulira sve one tvrdnje da mediji nisu slobodni, nego smo mi slobodni u onoj meri u kojoj to dozvolimo. S druge strane, ne postoje mali i veliki mediji, postoje uspešni i neuspešni, konstruktivni i destruktivni. Smatram da Zrenjanin je grad koji je poznat po tome što ima veliki broj konstruktivnih i uspešnih medija i smatram da je ovo nagrada svih novinara Zrenjanina.
jako smo srećni, ne možemo da opišemo ovu sreću u horu koja nas je obuzela što smo dobili nagradu grada, a sve zbog najvećeg nacionalnog priznanja što jedan hor može da osvoji u našoj zemlji, a to je da smo dobitnik statuete na Mokranjčevim danima i pobednici u nadpevavanju u Negotinu u najprestižnijem festivalu u horskoj muzici u zemlji. Nagrada je zajednička, mi smo uložili jako veliki trud, ne samo ove godine, nego dugogodišnji niz godina je ostavila ovako učinka i rada što se tiče našeg samog pevanja. Pevamo u crkvi, pevamo na probama, pevamo po koncertima, takmičimo se, tako da ova nagrada nam je onako samo jedan kao dokaz i nagrada za svakog pojedinca od nas da smo nešto lepo i dobro radili za naš grad. Bio sam tu sa Senkom kao domaćin Svetouskrskog hrama, kao starešina, gde naš hor peva, u stvari gde je i krenuo da peva 91. godine, prvo muški hor, pa sad, evo, hvala Bogu, ovaj mešoviti. Toliko truda i rada koji oni ulažu, stvarno svakako se isplatilo, ali ne bi to sve bilo tako da nema blagoslova Božje, da Sveti Rafilo Banatski, zaštitnik našeg grada, koji stalno nekako duhovno lebi iznad nas, sve potkrepljuje i svima nam daje snagu i ovo je sigurno još veći podstrek da što više radimo na svemu. Prvo na našem duhovnom usavršavanju, pa i svetovnom, evo kako su oni to dobili nagradu i na osnovu koje su dobili danas nagradu, znači da možemo da pokažemo da možemo sve. Siguran sam da su svi nagrađeni to zaslužili, siguran sam da ima još mnogo i kolektiva i pojedinaca koji zaslužuju ovu nagradu u Zrenjaninu i mislim da je to za ponos svima nama.